Postojao je sat koji je nosio ime pobede, a onda je došlo vreme da nosi ime budućnosti. Nakon Drugog svjetskog rata, u Sovjetskom savezu pojavljuje se sat pobeda. Ime nije bilo slučajno. Simbolizovalo je pobedu i novi početak. Jednostavan mehanički sat, napravljen za svakodnevni život. Pouzdan i prisutan svuda. Ali svijet se brzo menjao. 1961. godine Juri Gagarin postaje prvi čovjek u svemiru. To više nije bila samo pobjeda. To je bio početak nove ere. Ere u kojoj pogled više nije bio usmeren ka zemlji, nego ka zvezdama. U tom duhu nastaje raketa. Sat koji ne nosi ime prošlosti, već ime budućnosti. Proizvodio se u Petrodvorcu, jednoj od najstarijih fabrika satova u Rusiji. Raketa ubrzo postaje jedan od najprepoznatljivijih satova svog vremena. I kod nas bio je jedan od najnošenijih. Nosila ga je radnička klasa, vojnici, policajci. Nije bio luksuz. Komunizam to nije odobravao. Bio je robustan i pouzdan, a to je bilo najvažnije. Postojali su i posebni modeli, poput čuvenog televizor dizajna, sa četvrtastim kućištem koje je odmah privlačilo pažnju. Neobičan tada, a danas prepoznatljiv na prvi pogled. Zatim modeli poput čuvenih satova sa 24-časovnim brojčanikom, gde kazaljka napravi krug za ceo dan, a ne za 12 sati. Takvi satovi nisu bili slučajni. Korišćeni su u ekstremnim uslovima, na mestima gde dan i noć više ne postoje, kao kod nas. Poput ekspedicija na severni pol. U tim uslovima klasično vreme gubi smisao, ali 24-časovni sat daje jasan pregled celog dana. Mnogi čuvaju stare raketa satove, ne kao obične predmete, već kao uspomene. Sat koji je nekada bio svakodnevnica, danas je deo porodičnog nasleđa. Vremeplov u jedno drugo vreme, sporije i sigurnije. Takvi satovi i dalje kucaju u tom ritmu. Danas. Raketa i dalje postoji, sa modernim dizajnom, ali istim imenom, podsjećajući na period kada je sat bio više od vremena. Bio je deo jedne ere.